Ngiyalibingelela abathandekayo lonke ngegama lenkosi. Uma sihlangana kusifundo sesikhombisa, igama lami ngumfundisi uG Mlilo, inxusa abangane labo bazivezi. Salibonani izihlobo ezithandekayo, samukelana kusifundo sethu salona leli viki. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo. Siyabonga, salibonani lonke babukeli labalaleli. Mina engikhulumayo ngo-Mdlovu. Siyalibingelela lonke balaleli ngegama likaJesu Kristu, silamukela kusifundo 7. Mina engikhulumayo nguTalent Ncube kaSibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osipha lona ukuthi sifunde ilizwi lakho. Sicela umoya wengcwele asithungamele sokuphelelisiwe isono sisuswe kithi ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo la ngomthandazo omuhle siufumeneyo osuka kuNcube. Liza sakhumbuzana madoda ukuthi incwadi kaGenesis iyisibusiso kakhulu. Ngithemba nxa sikhangela sibuyela emuva siyakubona esaqabana sikhuluma ukuthi incwadi le incwadi kaJesu. Incwadi le imveza njengomdali. Incwadi le imveza njengomsindisi wethu. Siyabuke sihamba layo njalo kunjalo. Simbonile ekudaleni, sambona ekweni komuntu, sambona uKhayini eseletha inkambo engayisiyo, sambona ngozamcolo. Lamhlanje sikhangela ke isigaba usifundo 7 lapho sikhangela khona isivumelwano lo-Abraham. Isivumelwano lo-Abraham. Akusibhalele uGenesis ngo-15 verse lika-2. Genesis 15 verse 1 lo 2. Emva kwalezi zinto ilizwi lenkosi leza ku-Abrahama ngombono lisithi, ungesabi Abrahama, ngiyisihlangu sakho, umvuzo wakho omkhulu kakhulu. Verse 2, u-Abrahama wasesithi, Nkosi Jehova uzangiphani njengoba lokhe ngingela mntwana, lo mphathi wendlu yami ungoweDamaseko u-Eliyezeri. Siyabonga. Ake sixoxe ngoverse 2 kakhulu. Nangu Abraham lokho ngingela mntwana. Kanti pho indlalifa engayithenjiswayo iza kuvela ngapi? U-Eliyezeri lo nguye ongaba indlalifa na. Asike sixoxeni ngalolu udaba. Sikhangela kakhulu isihloko salamhlanje, isivumelwano lo-Abraham. Siyabonga. Ngithathekiswa kakhulu kuverse 2. Right. Umuca lombuzo ovela ku-Abraham. Ku-Abraham othi what will you give me? Uzanginikani. Now utsho ukuthi u-Abraham wayekhathazwa ngolunye ulutho olwalumkhathaza kakhulu, azabuza ukuthi hayi uNkulunkulu uzanginikani, njalo nanzelela ubukhulu bukaNkulunkulu ukubana nguyophayo. uNkulunkulu nguyophayo. So uyabuza ukuthi uNkulunkulu ezintweni zonke ozenzile ezolo, ezintweni zonke kulabo baphe something, mina siqu sami njengo-Abraham uzanginikani. Okhulumayo omunye bese sithi izikhathi eziningi abantu baphupha ngezinto ezibakhathazayo. Ungavuke ubusuku ngaba into ekukhathazayo ujayela ukuthi uphuphe ngayo kakhulu. U-Abraham ebesefanisela la ukuthi njengoba ubona ukuthi angila mntwana. So lathi ekuphileni kwethu la kulesi sifundo funa silakho ukusikhathazayo esingakubuza inkosi namhlanje nxa siqhubeka ukuthi uNkulunkulu uzangiphani. Yes. Ivesi le yethathekisa. Sithola lo Abraham lo owayesephawuliwe. Kwathiwa uyakholwa. Empilweni yethu njengamakholwa kuyafika ezigabeni, mina nguthethe nje inkulumo yokuthandabuza. Ubehamba lo Nkulunkulu. Usebuza ukuthi kanti isiphetho sami siyaba yini? Phela ngilenceku le yeza kuba indlalifa yami. Ikhumbule umlimi emsusa
eUri lamakhaladiya wamthembisa eleminyaka engu75 lapha kuthiwa kwase kwedlule 10 years isithembiso silokho singakagcwaliseki asigcwaliseki masinya futhi uyakhathazeka uthi kanti mlimu uzanginikezana ichapter le ivele yiyo ichapter eqhakathekileyo kubhuku lika Genesis elisiphawulela leli bhuku sibona ishift ebakhona sokulotshintsho lapha kulethwa uAbraham esifunde ngaye kuviki edlulileyo sifunda ngesisusa sika Abraham namhla sesikhuluma ngesivumelwano sakhe so kusivumelwano lesithembiso ayesithenjisiwe simthola efikelwa yikuthandabuza njengoba uNdlovu seke watsho uyakwazi kodwa ethandabuze njalo ukuthi ngiye kuNkulunkulu ayemtshela ayemazisa okwakumkhathaza sizifake kuzicathulo zika Abraham ngubaba wezizwe wayebusisekile engakabi ngoAbraham la ngebizo ayilalo labantu ayehamba labo ulomntana umfowabo uLothi uselabantwana uLothi uAbraham wayengubaba omdala kaLothi yena kalamntwana so wayekhathazeke kakhulu lokukhuluma yes okunye esikunanzelelayo ukuthi uAbraham yena ngokwakhe labantu wayengakabizwa ukuthi uAbraham uAbraham uba lokuhlupheka engqondweni nxa ehlanganisa uhamba selwenzile ngempilo yakhe lesithembiso sikaNkulunkulu wona ngani sedonsa isikhathi eside hamba kodwa isithembiso sikaNkulunkulu silokho singakagcwaliseki kube sokusiba lembuzo ayibuza uNkulunkulu kuvamile kumaKristu kuyatholakala ukuthi nxa ukhangela uhambo osuluhambile lezithembiso zikaNkulunkulu ezingakagcwaliseki kodwa zathenjiswa engqondweni yomuntu kuyafika ukuthi kambe kusazogcwaliseka yini kumbe kukhona lapho sokukhutheke khona ugatsha kumbe kukhona sokugcwalisekile ngoEliyazi mina kangiboni kukanti kuThixo abesefundisa njengoba siza kubona ukuthi hayi isithembiso sisazogcwaliseka siyabonga nxa sikhangela isifundo salamhlanje sananza ukuthi akuzukuma kuphela kusithembiso sika sokuzuza umntwana sizawukhangela ngamafitshane ukuthandabuza kwakhe sokukhulunywa ngakho ukuhleka ukubana kulethana empilweni yokukholwa sizakhangela indlela uAbraham azehlupha ngayo futhi ngempilo yabantu baseSodoma sizawukhangela futhi ngokuhlupheka kwakhe ngosindiso lwabanye abantu ukuthi kusilethelani thina sizafunda futhi la ngokuguqulwa kwamabizo njalo ukuthi Abraham sakhala ukuguqulwa kwebizo lika Abraham lo Sara kuchoni ezimpilweni zethu akungifundele uGenesis njalo futhi usiya phambili usukele verse yesithathu u15 Genesis ngo15 iverse ngelika 3 uAbraham wasesithi khangela kimi kawuphanga nzalo njalo khangela ozelwe endlini yami uza kuba indlalifa yami khangela ke ilizwi lenkosi laba kuye lisithi lo kayikudla ilifa lakho kodwa ozaphuma emibilini yakho yena uza kudla ilifa lakho yana phambili verse ngelika 5 wasemkhuphela phandle wathi khangela ke emazulwini ubale izinkanyezi uba ungazibala wasesithi kuye iza kuba njalo inzalo yakho wasekholwa enkosini yasimbalela lokhu kube yikulunga awufa umuntu wakho khapho wasekholwa ngapi enkosini uAbraham uveza njani ukuthi kuchoni ukuphila ngokukholwa nxa sikhala amagama uNkulunkulu umphendula ngayiphi indlela ekukhathazekeni kwakhe abeseveza ukukholwa sifundani ngakho khonokho ukuphila ngokukholwa sike sakuthinta emavikini adlule alright yikuthatha uJehova ngokwelizwi lakhe khona lokho kanye ayebe kuchilo ukwamukele ungakuthanda bheka la uAbraham kalamntwana uNkulunkulu abuye kuye athi wena uza kuba ngubaba wezizwe
akubheke isibhakabhaka Right. wabona inkanyezi zizinengi amawaka ungabala ngenkanyezi bathi inkanyezi zinengi izigidi nezigidi zinengi okwesihlabathi solwandle yikho wabukisa inkanyezi wabukiswa lesihlabathi solwandle kwathiwa inzalo yakho izokuba njalo ukhuluma emuntwini ongela lamntwana so kuthiwa uAbraham wasekukholwa khona lokho wakukholwa kwasekubalelwa njengokulunga angila mntwana sokuthiwa inzalo yami waphuma ekubambile waba lesiqiniseko ukuthiwa ukukholwa ngamaHebheru langu 11 isiqiniseko sezinto ezinganjani ezingabonwa engakuboni waqiniseka ngakho ngizama ukuzifaka ezicathulo ezigaba ukuthi abantu bemsola bemkhulumela kodwa wakukholwa wathi ngempela mina ngubaba wani isithembiso kuthiwa hayi lo akayikuba indlalifa yakho kodwa ozakuzalwa nguwe 2 lokhu kuphikisana lemvelo kuthiwa wayesekhulile wayesegugile kungasavumi ukuthi enze njani bakithi abe lengane lo nkosikazi wakhe emkhangele embhekile embona ukuthi hayi usalukazi sokuhanjiwe kodwa uNkulunkulu okwatshiwo kuMaria Right. eyintombi ukuthi wena uzakuzithwala wakukholwa uGabriel wathi uNkulunkulu akulalutho olwehlulayo so ikukholwa okudingakalayo ukuqiniseka kuyathathekisa lokho ngijayele ukwenza umzekeliso lo ukuthi ukuthatha uThixo elizwini lakhe kwenza umuntu angabi lokwesaba kwenza umuntu nxa engaqhubeka emthatha elizwini lakhe angabi lamadawuti ukuthandabuza so uzananzelela ukuthi uThixo uthembisile empilweni zethu ngelizwi lakhe ukuthi uma umuntu engafa ngiza kumvusa nxa ngingafa ngifele kuKristu ngiza kuvuka uvuko lwakuqala so nxa ngithatha uThixo elizwini lakhe kuthi ukuthi lokufa kangikwesabi ngoba kimi ukuphila nguKristu ukufa kuyinzuzo ngoba ngiyazi ukuthi nxa esiza uza kungivusa kodwa ngingaqala ukungamthathi elizwini lakhe lokufa ngizakwesaba ngiemphasize ukukholwa la uthi ukukholwa kusithatha kusenza ukuthi siphile singesabi silothando singabantu abalethemba lokuthi impilo ngazibe mnyama njani uThixo uyangidlulisa kulokho ngoba elizwini lakhe ukubhalile ukuthi kumele ngidlule ngayo awoni lo Paul wakunanzela lokho nxa ufunda uRoma ngo4 verse ka3 uthini yes uRoma ngo4 ivesi lingelika 3 uthi yena ngoba umbhalo uthini uthi kodwa uAbrahama wakholwa kuNkulunkulu kwasekubalelwa kuye ukuthi yikulunga wakholwa kubani uNkulunkulu wabalelwa kuye ukuthi kunjani yikulunga kathi thina nxa singakhangela thina usechilo ngiyabonga bona uhle wakhuluma ngokukholwa ekuzwisiseni ukuthi ingafa nzanjani ngizavuka usinceda njani ukuzwisisa lezo zinto zokukholwa njalo singabaqinisa kanjani abantu abathanda ubona bathandabuze now uAbrahama i-challenge yakhe ukuthi kathandabuza uNkulunkulu uNkulunkulu uAbraham yamkholwa yes but ukuthandabuza kwakhe lapha kuze isithembisweni bese kubana uza kuba nendodana wabona sokuphuzile uthi ukuthi wabona sokudelay now ekuthandabuzeni kwakhe uNkulunkulu ebeseziveza kuye ebesemvezela ukuthi hayi ngecebo lwezulu nanku okunjani okuzenzakala uAbrahama wasekholwa ingxenye yakhe la kule ngxenye enkulu ayenzayo yena as an individual yilokho esingakuthi ngesilungu it's personalized faith uAbraham uveza ukukholwa okusezingeni eliphezulu kakhulu elokukholwa uNkulunkulu lathi ke namhlanje kithi kubalulekile ekuphileni kwethu lasekuhambeni kwethu ukuthi lanxa singahlangana lama challenges uNkulunkulu elizwini lakho uvezile izithembiso eziningi kakhulu ezigudlana lalokho esidlula phakathi kwakho okusikhathazayo sengathi singabambelela hathi kuNkulunkulu kuphela kodwa sibambelele lasezithembisweni zakhe ngoba ekuthembiseni kwakho uNkulunkulu
uNkulunkulu ogcwalisayo izithembiso. Akusifundele kusahluko esifananayo evesini ka9 umeko ka11. Yes, nguroma lo kumbe Hayi uGenesis. uGenesis. Yeah, uGenesis Alright, 15. so Genesis ngo15 ivesi ngelika9. Yasisithi kuye, ngithathela ithokazi elileminyaka emithathu, lesibhuzikazi esileminyaka emithathu, lenqama eleminyaka emithathu, lejuba, lephuphu, lenkwelimba. 10 wasesisa kuyo zonke lezi zinto, wazidabula phakathi, wabeka leyo laleyo ngxenye yazo ikhangelene lenye, kodwa inyoni kazidabulanga. Verse 11, inyoni ezidla inyama zasezisehlela phezu kwezidumbu, uAbrama wasezixotshela khatshana. Siyabonga. Ake sikhangele la. Imhlatshelo le ekhanya ibaluleke kangaka. Ya, ngiqala ukuthi kanti umhlatshelo uNkulunkulu athi uAbraham kawenze wawukhombani? Utshoni? Uluntu lusindiswa njani kumbe ngani? Okwesibili mfisabona ngikuzwise ukuthi pho lo mhlatshelo obaluleke kangaka esifunda ngawo uGenesis ngo15 verse ka9 usiya ku11 umeleni? Lesibane onje usibala laphana simeleni? Lezi nyoni ezidla inyama zimeleni? Okuqhethekile kulethwa laphana indaba yokubana sisindiswa njani. Right. Ngaphandle kokuchitheka kwegazi akungezake kwaba lokususwa kwesono. Okay. Inyamazana lezi ziyaqunywa kuchitheke igazi. Right. Number 1, zimele uKristu owayezalenga emthini efela mina lawe ukuze sisindiswe. So bezithandekayo konke sikwenze la khona la sibona umusa. Akula lutho lwenziwe ngoAbraham. Umusa awenzelwayo ukuthi usindiso, usindiswa ngale indlela. So kukho konke asibeni lokukholo, lokholo lukaAbraham. Wakukholwa kusenzakala ngendlela yona leyo. Wakubambisisa wathi kuyagcwaliseka, ngizamlandela lo ochiloyo khona lokho. Ngoba sesihleka lapho ndlo. Ngithathekiswa zinyamazana ezilapha. Alright. Ezimele ezilethwayo emhlatshelweni. Le one enthathekisayo. Alright. Lephuphu. Now le inyoni encane ufune esanda kuzalwa. Ayikaqalisa ukuba lama feathers, akukabi lensiba la. Bathi layo kuthiwa layo kufaka ize lapha emhlatshelweni ibisidatshulwa phakathi. Now usekuvezile umfowethu uMaforo ukuthi ukulethwa kwemhlatshelo lelo kwenziwa kwemhlatshelo kwakumele uKristu Jesu owayezachitha igazi lakhe emthini, elichitha yena engelacala, yena engelasice, kodwa kwenzela thina, kuveza umusa omangalisayo. Yes. Kuyasivezela sobala ukuthi ukulunga kwethu kangeke sahamba lakho kumlimo, sibe sesisithi hayi mlimo sesibuya sesilungile, siyakugqokiswa. Yes, so ngezinye indlela thina sidinga ukulunga kukaJesu Kristu. Alright, yes. Okwethu kufana lezikorobho, ukuthi ngingapresent okwami ukulunga sengusebenzisa kusasa ukuhlukuluza abanye abantu, kodwa okukaJesu kubuya kugezise, kuhlambulule, kususe isono, ngibe sengisiba isibusiso kwabanye abantu. Yazi indaba ilethwa uNcube, indaba yokuthi awukusebenzele, usindiso alula msebenzi, konke kwenziwe siyamukela. Inengi lethu sirotshiwe ukuthi kunenge simele sikwenze ukuze sisindiswe. Ukuze angamukele imele ngenze okuthile. Yikho kudilizwa ivesi namhlanje ukubana ukholo lwethu ukukholwa vela kunani lemsebenzi. Imisebenzi izalandela ngoba ngikholiwe. Liyakuzwa yini sister? So esimele sikwenza asifundeni ukumthemba uNkulunkulu. uNkulunkulu kancediswa. Siza kufithizela siyaphambili. Hayi wenze konke, unguNkulunkulu, nguyumsindisi. Thina asimethembene. Kuthintwe ngembawula ethunqayo. Kwathintwa ngenyamazana lezi zaxotshwayo kubana inyoni lezi zidlayo.
ezaxotsha ukubana zingadli. Sifundani ngalezi zinto zozibili. Imbawula iveza ukuthembeka kukaThixo ekugcwaliseni lokho abe ekuchilo. So uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi nxa sidawutha uThixo kayisikho ukuthi uThixo kathembekanga esithembisweni sakhe. Kodwa kuyabe kuyikuthi siqalele ukugcwaliseka kwesithembiso. Thina safuna ukuthi kugcwaliseke kuqala, but uThixo uhlala ethembekile. Nxa esithi isithembiso uTitus chapter 2 verse ngelika 13 silindele ithemba elibusisekileyo lokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu lomsilisi wethu uJesu Kristu. Isithembiso sokuthi uJesu uyeza silokhe simile and uzabuya. Thina singazidisappointa ngokuthi sithi sephuzile ngoba thina expect ukuthi abuye ngesikhathi esithile. Ngikhangele khonapho ngiyabonga ngale impendulo. Ngikhangela kathesi ngalezi zinyoni uNkulunkulu wayefuna ukuthi afundiseni uAbraham. Inyamazana sezidajulwe phakathi nanzi inyoni ezidli izidumbu sezifumana nisondele. uNkulunkulu wayefuna uAbraham afundeni maqondana lesithembiso sakhe. Okunye ngikutholayo mina mfundisi kuthiwa izinyoni lezi ama vultures la. uAbraham wayixotsha. Uyabona indaba yokukholwa ifuna ubana sibophe izinkalo. Ngisho ube vigilant. Ungalali. Kunengi okufuna ukubuya kuzokwemuka izibhosiso zakho lomnikelo wakho. Uyawuvikela uze wamukelwe uNkulunkulu. Lapha sisempini. Lokho singakukhohlwa sihlobo esithandekayo. Kukho konke simele ukholo lwethu. Kuze kwamukelwe uNkulunkulu. Onye ngutholile la. Siyabonga kakhulu. Elami ngathi nje kufitshane ngutholile ukuthi okunye kwakukhomba ukuthi inzalo leka Abraham le. Izangena nizafana ithi ngamayoma vultures. Iza kuyehlala ezweni engasilo lesithembiso okweminyaka engu400 washo njalo. uJehova bese basusa khona phayana ke. Aphinda babuyisele bayekwakha. Njengalokho lathi sisukile engadini yaseEden sabuyela futhi singabasindisiwe. Angithi lokho kuletha ithemba elihle. Okunye unanzelele indaba yendawo ayinikezwayo uAbraham. Kuthiwa isukele eGibhite. Ize yefi umfuleni oseGibhite siya kuyiFreda. Ungaya kuGenesis futhi ekusungulweni ingadi yaseEden. Yayisemfuleni yona leyo. Ngifunde ukubana uNkulunkulu isithembiso asinikeza uAbraham sasingaso sakhe yedwa, sasingesomhlaba wonke. Sigoqe abuyisele lokho kuAdam wayengubaba wezizwe zonke. Lo Abraham uthiwa uzaba ngubaba wezizwe zonke. So uNkulunkulu uthembeki. Indaba yokukholwa ayiso yomhlobo othile kuphela. Ngiyabantu bonke sigoqelwe lathi. Kanjalo nje siyinzalo kabani? kaAbraham. Singeke sakuphendula sonke lokhu lapha kodwa ngifisa bana ngikhuthaze ngitsho labalaleli ukuthi singafunda njani ukuqonda kuba le focus ngoleli balesilungu lokugxilisa impilo yethu kuKristu lokulungisiswa nguye ngethemba losindiso lwethu. Kwenzakalani uma siqala ukuthandabuza lokubala imisebenzi yethu. Xa subala imisebenzi yamdanga ngasiniswa ngokwenza lokho asifundeni bana uNkulunkulu ungenjani osisindisayo le nkomisana bana ekhulunywe. Uyabona ukuba likholwa kayisikho kuba li-celebrate. Ukuba likholwa kwehlukene lokuba li-celebrate ngoba i-celebrate kumele ubale wenza lokhu la lokhu la lokhu la lokhu. Kumbe nxa u-appointwa ukuthi uphathe isikhundla esithile ngubeke njalo. Kuyakhangelwa experience yakho ukuthi udlule ngapha wadlula ngapha wadlula ngapha. But ekukholweni ungabona usubuya la leyo ngqondo ususithi mina phela ngikholwa ngcono ngoba ngike ngafundisa ku Sabbath school. Ngakhipha amadimoni. Ngike ngakhipha amadimoni. Ngike ngayenza ama-effort athile. Ngike ngathi mina ngingcono. Uyabe sokuyi-result yokuthi subalekele uThixo. Sisindiswa ngokukholwa kuJesu. Ngakho konke esikwenzayo udumo kaluye kuJesu. Singatholakali sesihamba sizikhukhumeza ngemisebenzi.
ngoba kuyabe sokuyikuveza ukuthi sesibalekele uThixo. Yebo wakholwa isithembiso kodwa iminyaka yanjani yedlulana umntwana ukuthi abe khona wangabi khona waze wafikela ukuthandabuza. Akungifundele uGenesis 16 verse 1 efunda ivesi khonapho Mlilo. Nxa sikhuluma ngosindiso esikuthi isalvation, right, asigxile emuntwini. Usindiso luyama kuNkulunkulu. Konke okulokwenza lokusindiswa komuntu, because umuntu nguyosindiswayo. Owenza umsebenzi omkhulu wokusindisa umuntu asomuntu, kodwa ngobani? nguNkulunkulu ngokwakhe. Ngokubuya azehlenga abantu ngokubafela esiphambanweni. Eseyenzile lowo msebenzi omkhulu, uNkulunkulu ebeseveza umusa wakhe ebantwini abamamukelayo bamkhethe. So ngezinye indlela thina okwethu yikubana sizinikele esandleni sikaNkulunkulu bese sikholwa njengoAbraham, siphile ngentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu uza kusibusisa lokulunga kuzabalelwa kithi. Usukwenze kwabalula kwangani kuyacacade ngifuna ngikutshe. Siyabonga. Awuthi asibaleleke amavesi la esiwabalisileyo uGenesis 16 verse 1 up to 3 khonapho. uSarayi umka Abrama waye ngamzaleli ke abantwana. Wayelencekukazi umGibhithekazi. Lebizo layo linguHagari. uSarayi wasesithi kuAbrama, khangela ke inkosi ingivalile ukuze ngingazali. Ake ungene encekwini yami, mhlawumbe ngingakhiwa ngayo. Abrama waselalela ilizwi likaSarayi. Ngakho uSarayi umka Abrama wamthatha uHagari umGibhithekazi, incekukazi yakhe. Ekupheleni kweminyaka 10 uAbrama esehlale elizweni leKhenani, wasemnika uAbrama indodana yakhe ukuthi abe ngumkakhe. Wasemnika uAbrama indoda yakhe ukuthi abe ngumkakhe. Alright. Sifundani ngokunquma kukaAbraham ukungena kuHagari lanxa uNkulunkulu wayemthembisile. uNkulunkulu wayemthembisile. Wamthembisa ukuthi hayi uzazuza, wazwamthembisa izinkanyezi. Njalo futhi omama laba ababili uHagari loSarayi baphawula njani umumo uNkulunkulu, baphawula njani umumo wokukholwa okubili esikufunda kuGalatia 4 verse 21 kusiya ku31. Usinceda njani ukuzwisisa lokho lindaba? Uqhatheka kangakanani kubekezela futhi? Kumbuyisele emuva ku-Adam lo-Eva. Alright. U-Adam ulalela u-Eva ngothando ayelalo ku-Eva. U-Eva urojiwe ngale nyoka. U-Adam wahle wabona wabakwazi ukuthi lapha sokonakile emkhanyeni. Wadla isithelo ekwazi esekhetha ukulalela ikhosikazi lakhe kulokulalela umlimo. U-Abraham nguye lesithembiso. Utshelwe konke. Yikho phela uzananzelela nxa sesehla siyaphambili. Wathi esetshela ukuthi hambe ninikele indodana yakho. Wabakwazi ukuthi into zowelokho umbuzana labo mama la ziyanguyisa lesi. Waqubula umntwana wahamba. Lapha uyaqalisa ukulalela unkosikazi wakhe. Amtshela ukuthi ake simncedise uNkulunkulu. Funa icebo leli ayekutsho nawo mamazwi la. Funa uNkulunkulu ayekutsho ukuthi inzalo isibusiso sethu sibuya via uHagari. Sokuncediswa uNkulunkulu. Inengi lethu sizithola sikhona la. Kunengi esingena kikho sizama ukusiza uNkulunkulu. uHagari lo Sara bathethwe nguPaul wabaletha kwaba nje ngendlela ezimbili zokusindiswa. Ukusindiswa ngokukholwa la ngemisebenzi. Okufuna ukuzisebenzela ukuthi mina ngiza kuphumelela ngalindlela. Funa uNkulunkulu akutshoyo. Indlela afuna ukumbusisa ngayo yile. Kuba ivesi leyani engekho eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu unceda njani? Ozincedayo. Asimncediseni uNkulunkulu. Simthandabuze. Yikho isihloko lapha sithi uAbraham uthandabuza ubani wakithi? uNkulunkulu. Nguye osethandabuza. Isithembiso sinikeziwe wayangena elalela. Akuncede ukuthi ngalalela umama nguye wathi uAbraham uthatha isimo. Yazi ukuthi khonapha kufika kimi umunye umbuzo engqondweni zami. Kulabantu abakholwa ukuthi
mina ngingathatha amakhosikazi abe mabili. Nxa u-Abraham wathatha ababili engumuntu kaNkulunkulu nakweni okumvimbelayo. Yes. Sifundani ngale indaba eka-Abraham esethethe. Singabaphendula njani la bantu ukuthi isithembo ayisibusiswa nguNkulunkulu? Kuyini esikutholayo kuwa lamavesi okusitshengisa ukuthi vele akukho ecebeni kaJehova? Ngokecebo likaThixo umuntu kumele athathe umuntu oyedwa kumbe ayendele emuntwini oyedwa, ilicebo likaThixo. So iBhayibheli nxa liveza lezi zindaba sithi ngesikhiwa kulalapho eli-descriptive khona, elichasisa into eyayenzakalayo, litshengisa lengozi eyehlela abantu abakwenzayo lokho, kodwa lingatsho ukuthi kuyenze. Kube sokusiba lalapho iBhayibheli eli-prescriptive khona, elichasisa indlela okwenzakala ngayo, lisithi kwenzeni futhi. Example, imithetho elithumi yakuthi iyenzeni. Njalo. So uzananzelela ukuthi lapha kuveza ingozi yokuba lesithembo. Isolution lapha yaba ukuthi kube lesithembo, and lo obiswayo akabiselwa ukuthi uyathandwa, akabiselwa ukuthi yena sezabizwa ngokuthi ungunkosikazi, but lokho yinceko ebiswa isizosolve iproblem elapha ekhaya. So uzosetshenziswa as ithuluzi lokusolve iproblem okuzaba iproblem zokuphambili. Ngize ngikhumbule uHana Maforo lo Penina. U-Elkanah kwakungayisikho ukuthi uyamthanda uPenina, but uPenina wabuya as ithuluzi lokuthi kube labantwana owayethandwa kodwa nguHana. So isolution yokuba labantwana yaba yikuhlukumeza kuHana. Isolution yalethwa ngu-Elkanah yaba ngehlukumeza uHana. So empilweni esiphila kuyo isithembo kasibusiswanga, ku-affecta imuli yonke, ku-affecte abantwana, ku-affecte isizukulwane. Singakufunda konke khonokho kuzasenza ukuthi sihlale sikhululekile. Siyabonga. Ngimuzwa Ndlovu esithi yena umavesi alikwabala. Number 1, uNkulunkulu kakhuluma ukuthi yena umkakho uHagari uthi isisebenzi sakho. Lanxa sibemthola enhlane ini isiqili sakho, isisebenzi sakho. Akukho popolo khona ukuthi hayi umka Abraham wesibili ngoba sulo mntwana la. Njalo kwesibili sifunda ukuthi iBhayibheli libhaliwe ukuthi uAbraham wezwe lapha alephutha khona kasosibonelo sethu. Oyisibonelo sethu ngubani? nguJesu Kristu kuphela. Siyabonga khona ukuthi khona maybe singabala kakhulu ku-Ephesians, I think chapter 4, right, lo 1 Corinthians chapter 7, usifezela uKristu as the husband, ebese sivezela ibandla njengowesifazane, kutsho ukuthi hayikhona amabandla amaningi kodwa sivezela ibandla elinjani, elilodwa kuphela. Now uSarai laphana seqeda iminyaka eminingi kakhulu, isithembiso singagcwaliseki. Ngemva kweminyaka eli-10 kulokho kungani hayi sokule akuzwisiseki, ebese thontisela lokho esesixoxe ngakho emuva ngale ukuthandabuza. Othontisela ukuthandabuza kuAbraham unkosikazi wakhe ngokuletha ama contributions. Umaforo nxa asithi Maforo uNcube uyachada la, bese sithi uNcube njengoba echada engubhururu wethu ngcono sicontributeni ama contributions, simnika imali, bese sichayelana izimali, simchayela imali sibese simnika. Ecebeni losindiso eliqaliswe nguNkulunkulu, elipheleliswa nguNkulunkulu, sithola uSarai la esebuya leyakhe contribution ukuthi hayi ngangcono kwenzakale ngale indlela esikweni kulokho kuvamileyo esikweni labo ukubana alethe uplan B ukuthi hayi akube lo plan B. Ama contributions esingayenza ayize neze ecebeni lwani losindiso because uNkulunkulu ukwenzile konke. Siyabonga uHagari usezithwele. Umsindope ande siphela kulabantu esithejini kwakuyahlupha. Umama usebonti lo kazithwali azashayina ahambe ebhensini. Umsindope
agcine sexotshiwe kathesi uHagari. Sifundani ngendlela uNkulunkulu alandela ngayo uHagari ehlane? Kuyini esikufunda ngothando kaNkulunkulu? ya leyi othi i-answer ngumafuro okwazi omama ukuthi you know uAbraham usenyiwe unkosikazi wasesenza khona lokho kanye. Ungabala uvesi ngo5 usebuya esemsola. Uthi mina anisabukeke emehlweni akho. Ngenxa yani mzwana lapha zithwala khona kasanhloniphi. Kodwa wakulethayo ngubani? Kuthiwa iBhayibheli ungalibala kahle, iBhayibheli lithi lona uNkulunkulu kuthiwa wayethule. uSara ekhuluma ngoHagari ubuya le plan yakhe kazanga abuza uNkulunkulu. Wakhuluma ngoNkulunkulu ukuthi funa engxe uNkulunkulu ikho akufuna uNkulunkulu zwi. Waxotsha kwabuya icebo lokuthi baxotsha uNkulunkulu wathi lalela unkosikazi wakho. Usexotshiwe. uNkulunkulu simbona esethutsha kubani? KuHagari. Abe semnakekela. Ngafunda ngembali kaIshmael wayebusiswe kakhulu. Kazanga hawuli. So ngeyila uNkulunkulu uyanakekela loba sokuye ngayo. Uyazi kulo Brwani watshela elinye icebo unkosikazi. Bona lelo ukuthi asenze imali senze nje. Wangena kokunye kuyikampani bakwenza imali yabisenze njani? Yabidliwa. Yonke nya. Isidliwa imali yonke ade beyisevile. Umama uthe sebuye ethi kodwa ke lapha iplan yakho le akusasebenzanga ngoba abasebuza unkosikazi. Umama uzwakala ethi kanti wena ungalalela umfazi. You see these women ungabalalela uSarai sekutsho kuAbraham uthi kanti wena ungalalela mina. Owanikezwe icebo nguwe iplan man ukuthi sisindiswa njani umntwana samthola kanjani. So kwesinye isikhathi kuyadingakala ukuthi sibe lenye stubborn faith. You know ubambelele kusithembiso sona leso uNkulunkulu uzasibusisa. Vele emchadweni simele sincedisane uzathola ukuthi omunye weak omunye strong. Kusokhona phana asiboneni sincedisane ukuze sisindiswe. Singakukhutha khona pha. Ngiyabonga ngikuzwile kakuhle ukuthi okunye esikufundayo ukuthi uNkulunkulu uyanakekela la nxa uHagari wayesexotshiwe kodwa uyanakekela wonke umuntu kalahle umuntu ufuna ukuthi bensithi ngikhonze eCountry Park Main Church ngeSabbath. Bekuchumayela umama uMrs Chifambi. Umama uMrs Chifambi isihloko sakhe besithi umama so. Umama so. Ekhuluma ngabantu abangomama indlela abenza ngayo izinto. Uthi umama uyakumetsela imetsi ihlangane. Ingekho ecebeni likaThixo bekhuluma ngendaba kaJakobe loIswa. Uthi umama wametsa wenza isamu yakhe yahlangana. So lokhu i-encouragement esipha abantu abangomama ukuthi nxa into ingahambelani lomlimo ungagodli nxa into ingahambelani lomlimo ungametsi ukuze kuhlangane ngoba vele ama-consequence akhona kuyakulandela kuphela. Sifunda ukulinda indaba yayilapha yipheshe kulindwe sibekezele kuNkulunkulu isikhathi sakhe singasukanga kuntando kaNkulunkulu singasuki kuntando sonke nje asibekezele asike sikhangele lokho hayi indaba ngiyayibona imnandi kodwa sithi phambili sizenza ama bad decisions izinqumo ezimbi esizenzayo zingaze zibe nama consequences in the future. uNkulunkulu luthando. Siyabonga. Awumfundele uGenesis ngo17 verse ka1 u3 ngizafuna nje uyeqeftuza kuya ku7. Kwathi uAbrahama eseleminyaka engamachumi ayisificamunwe munye inkosi yasibonakala kuAbrahama yathi kuye nginguNkulunkulu usomandla hamba phambi kwami uphelele njalo ngizakwenza isivumelwano sami phakathi kwami lawe ngizakwandisa kakhulukazi. uAbrahama wasesiwa ngobuso bakhe uNkulunkulu wasekhuluma laye esithi mina ngokwami khangela isivumelwano sami silawe futhi uzakuba nguyise wezizwe ezinengi. Verse 7 njalo ngizamisa isivumelwano sami phakathi kwami lawe lezalo yakho emva kwakho ezizukulwaneni zayo
kube yisivumelwano esilaphakade sokuthi ngibe nguNkulunkulu kuwe la kuyo inzalo yakho emva kwakho. Sikhangela njalo sithi uNkulunkulu waziveza njalo kubani uAbraham. Sisifundani ngokwakomoya lesiprofeti kudaba lokusokwa asayibalanga leyo verse kodwa ikhonapho. Na ukuyekethisa kwaAbraham esikhulume ngakho kwaba lengozi bani kubudlelwano bakhe noNkulunkulu kumbe ukuyekethisa lakho kulobudlelwano bani phakathi koNkulunkulu lathi na? Ngizakhana futhi ukuthi sicabange ngalokho. uNkulunkulu uphiwa isibonakaliso sesivumelwano kumelana la njani lokusoka na sifundani ngokulungisiswa na? UNkulunkulu enika lesi sithembiso sesivumelwano. Indaba yokusoka kuba lokuchitheka kwegazi. Sike sakuthinta ngaphandle kokuchitheka kwegazi akula kususwa kwesono. Ukusoka khona kuba luphawu lwesivumelwano. Ukusoka asosivumelwano. Kuba yisign yesivumelwano esesibe khona. So uNkulunkulu loAbraham bayavumelana namtshela ukuthi hayi wena kuzizukulwane zakho zonke ukuze kuvezakala ukuthi lina lingabami liza kusoka. Sithola uAbraham ethatha abantu bakhe bonke lenceku zakhe zonke ayebathengile bonke bayangena ekusokweni. Okunye ngufundileyo ukuthi uAbraham nxa wayenikela nxa wayekhonza ngakho konke okwakhe, imfuyo yakhe, izinceku zakhe. So ekwenzeni isenzo lesi akula lapho kwakusala khona kuAbraham. Abuye labantu bakhe labo babuye benze njani basoka. So uAbraham ayekwenza kwakuveza ukubana wayezwisisa, andisikhuluma ngokukholwa kukaAbraham, wayezwisisa uNkulunkulu ayekufuna akwenze. So lesi isivumelwano phakathi kukaNkulunkulu loAbraham. Isivumelwano vele sisenhliziyweni bese sivezwa ngokusoka ukuthi vele thina sisindiswa ngalindlela ngokukholwa. Now kuzo zonke izivumelwano uNkulunkulu upha abantu abakhe isibonakaliso esiba luphawu esivezayo sizogcwalisa. Ku-Abraham lapho ukusoka lokhu kukhanya ngani ngokulokwenza lenyama. Kodwa ungabala ngokujulileyo laseTestamentini elitsha kulokwenza futhi loluhlu lozokukholwa. Kulokho esidlule kikho besike sakhuluma lapha ngemisebenzi ukuthi kasisindiswa ngani ngemisebenzi. Imisebenzi is more on the physical side, physical act, imisebenzi yenyama ukuthi hayi ngingayenza lokhu ngamandla ami kuthi ukuthi usindiso luzafika kimi. Hayi kodwa lapha kulesi sivumelwano lalolu phawu sivezela olunye uluhlu nguNkulunkulu. Uluhlu oluvezwa lapha luhlangothi lukamoya, the spiritual promise of salvation, isithembiso sakomoya sosindiso. Kuyananzeleleka ukuthi kwakhona nxa ungaconcentrate emzimbeni uchiye ukususwa kwesono emzimbeni kawenzanga lutho. So uzananzelela ukuthi njengoba uMaforo echila ukuthi lokhu kwakuyisibonakaliso salokho okwenzakale enhlizweni yalabo abasokayo. Njalo kuyabe kuveza ukuthi laba yibo abahamba loThixo empilweni yethu yesiKristu. Nxa sisiyamukele uJesu Kristu kakumelanga ukuthi sigijimise ukuqhakathekisa okwangaphandle kuphela singela ndaba lokususwa kwesono emzimbeni yethu. Ngoba iprogram yosindiso konke esikubale eBhayibhelini from Genesis chapter 3 isono sesingenile. uNkulunkulu
dila lokususwa kwesono emuntwini. Isono kasisuswe emuntwini. So konke esikwenza kakuchiye isono sisusiwe. Singakhohlwa ukuthi indaba yethu iqayisela lapho Abraham ekhayela ubani umntwana angithi akungifundela uGenesis 17 verse 23. Genesis 17 verse 23. Ngawutsho uthume ngaphi? U-Abrahama wasethatha u-Ishmayeli indodana yakhe labo bonke ababezelwe endlini yakhe labo bonke ababethengwe ngemali yakhe. Sonke isilisa phakathi kwabendlu ka-Abrahama wasoka inyama yejwabu labo. Ngalona lolo suku njengalokho uNkulunkulu akutshoyo kuye. Lo Abrahama wayeleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lesificamunwemunye ekusokweni kwakhe inyama yejwabu lakhe. Ishmayeli ke indodana yakhe wayeleminyaka elithumi lantathu ekusokweni kwakhe inyama yejwabu lakhe. Ngalona lolo suku Abrahama wasokwa lo Ishmayeli indodana yakhe. Lamadoda wonke omuzi wakhe ayezelwe endlini. Akuhlweqe ufunde lo Genesis 18 verse 1 to 3. Genesis 18 verse 1 to 3. Inkosi yasibonakala kuye Okhini Mamre. Right. Wathi ehlezi emnyango wethente ekuchiseni kosuku wasephakamisa amehlo akhe wabona. Khangela ke amadoda amathathu emi phambi kwakhe, esewabonile wagijima ukuwahlangabeza, esukuma emnyango wethente wakhothamela emhlabathini wasesithi, Nkosi, kuba ke ngithole umusa emehlweni akho, ngicela ungangidluli usuke encekweni yakho. Ngiyabonga ke kulokho. Kusigaba sokuqala samavesi, uNkulunkulu uqinisa njani isithembiso sakhe sendodana lo Abraham ukwenza ngaziphi indlela? Loba sebesokiwe bonke lapha uNkulunkulu uyabuya amtshele uAbraham ukuthi hayi owakho sazokuza. Amthembise kuthiwa wayeseleminyaka engu99. Right. uIshmayeli lo wayesele 13 uyasokwa laye. Kodwa ayisuye owesithembiso owakho uyeza. So lapha sesibona uAbraham efika ulokhe lindile. Sikhumbule suke ku75 years sokuyi25 years ulokhe lindile. Sifuna ukuthi sikufake kukhanya ukuthi kwakungalula. Kwesikhathi sakwekithi sikuthatha ukuthi hayi uAbraham kanti kwamkhutha njani lapha. Yikho ebalelwa njengobaba wani wokukholwa ngoba laye wamasibili wamethemba uJehova. Right. Now uAbraham utshintsha ibizo. Oh yes. Kulokutshintsha kwamabizo esikubona from Abraham. Ubaba uphakanyisiweyo esiba Abraham. Ukuthi ukuthi baba wezizwe. Baba wezizwe. Kodwa baba wezizwe ongelamntwana. Ongelangane. For you to be a father, ube nomntwana. Right. Now lo Sarai kuphela la uyatshintsha ibizo sihlangana la etshintsha ibizo la lapha from Sarai esiba ngubani esiba ngumsara. Phezukho konke lokhu kokuthenjiswa umntwana kuthiwa and Abraham laughed. uAbrahama wahleka ukuthi wathandabuza ukuthi hayi khonokho kulokho kusazayenzakala yini. uNkulunkulu akhulume laye athi hayi ngizwile uNkulunkulu ukuthi ngizaba lo mntwana kuhlala kudlule eminye iminyaka. uNkulunkulu futhi aqoqode engqondweni yakhe aphinde futhi ukuthi hayi uza kuba ngubaba wezizwe azamguqulele ibizo. uAbraham athandabuze futhi uNkulunkulu aphenduke. uAbraham secina ngokuhleka ukuthi funa isithembiso sikaNkulunkulu sizagcwaliseka yini ngisaphila. Kulokho konke wayeqinisa uNkulunkulu angithi. Ngifuna ukuthi lesingene kulokho. Ubalile ukuthi uAbraham nangana uhlezi phandle. Nampa abantu bahamba ngendlela. Sifundani sikufuna uGenesis 18 verse 1 to 5 la uRomans 9 verse 9 sifundani ngomusa isipho sokungenisa izihambi. Kuyini esikufundayo ngoAbraham ngalesi sipho na singachaza njani indlela uNkulunkulu amukela leso senzo somusa sikaAbraham na? Yabona Njalo futhi
kusifundisani ngesikhathi sokuphela according to Matthew chapter 25 verse 35 kusiya ku-40? Indaba yokwamukela izethekeli yikho ukukhonza, yikho ukukholwa. Yeah. Ngicabanga ukuthi kuthiwa babe bathathu kwakulizingilosi ezimbili uNkulunkulu ngokwakhe. Yeah. Ngicabanga ukuthi ebabona vele babengamangalisi. Ordinary enxe babedatshukele. Kodwa uAbraham kuthiwa wagijima. Wabamukela wabancenga ukuthi dlulanda la. Sebebuye endlini uAbraham indoda yayicebi ilezinceko. Ngazange adelegate indaba yokuphekela izethekeli. Kuthiwa uSarah nguye ayenze njani wabaphekela, wabahosta waxoxa labo. Ngibona uthando lumangalisayo. uMateyu ukhuluma indaba yena le ukuthi wambona nilambile. Right. Wanikeza ukudla, wambona ngisentilongweni, wambona ngihambaze. Bangake abantu esibedlulayo kumbe singabamukeliyo. AmaHebheru 13:2 uthi abanye ngokwenza njalo ngokwamukela bamukela izingelosi. So ikukhutha bakithi esikhathini sokugcina njengebandla sibende ibandla elilothando. Samukele abantu. Funa samukela vele samukela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubuya ngoba uthi kuMateyu uthi Ncube wanyibona ngihambaze. Unjalo uNkulunkulu nguye ohamba elambela, asimamukeleni simnakekele. uNkulunkulu nguye ohamba enjani elambile eziveza enguNkulunkulu. Ngithathekiswa indlela uAbraham aziphatha ngayo emva sokuconfirm ukuthi uzaba lo mntwana. ISodoma sokumele ibhujiswe. Right. Nxa sokumele ibhujiswe iSodoma ngapha sokuconfirmiwe. Kumele ukuthi ngabe uyajabula ukuthi awukwami soku-right. Right. But nxa sokuthiwa iSodoma kumele ibhujiswe kuGenesis 18 ngalo kungabala usuka verse 16. Sesimthola esencengela iSodoma ukuthi kanjani ingabhujiswa. Right. Nxa ungazuza abantu abangaka. Nami umbuzo uthi wena kanti ukuphitheka kaAbraham wokuncengela iSodoma ukuthi kungabhujiswa abantwana abawonileyo. Kambe thina singakufumana kanjani kwesethu isikhathi I will go? Yes. So kuyavezakala ukuthi undoda lo ekukholweni kwakhe wayetshengisa ukuthi kimi izinto zingaze zibe right. Kumele ngikhangele abanye ukuthi sezi right yini. Usindiso kaluchaphakele mina ngedwa. Kodwa kumele luchaphakele labanye. Kathesi silo ama effort abuyayo lawa ama evangelistic campaign. Kambe uzasukuma yini? Usiyachumayela. Ngoba kathesi mfundisi nxa ungakhuluma ngama drugs, ngingakhuluma ngama drugs mina maforo. Abantu abangampersecute abathengisa ama drugs. Ngoba bayakwazi ukuthi sengingene amatamatisi abo lapho abazuza khona. So ngabona ngingumvangeli ngingafuni ukuthi abanye abantu bayekhululeka ngoJesu Kristu. Ngezinye indlela ngiyabenefita ngokungakhululeki kwabo. Kuyangithabisa. So siya encourage ukuthi njengoAbraham kasisukumeni sibe ngabantu abathabela ukukhululeka kwabanye abantu. Kulabantu abathi uNkulunkulu uluthando angeke ajezise abantu ngokubabhubhisa njengalokho kwenzakala eSodoma neGomora. Angenza njani singenza njani ubana thina sikukholwa ukuthi ngababhubhisa sibancedise labo abantu ngoba bathi bona engababhubhisa njani uNkulunkulu yena imvelo yakhe eluthando na akungeke kwenzakala khonokho. Singabancedisa njani imvelo yakhe eluthando? Yeah. Njalo ungumahluli imvelo yakhe. Kulomusa lokwahlulela, mercy and justice. Kuyahlangana konke khona lokho. uNkulunkulu emuseni wakhe uyajezisa. Ekujeziseni iSodoma eyichisa kwakungumusa wakhe kwasekonakele. Akucabanga abantu abathi sebezimpumputhe bengaboni kodwa belokho bedinga bethi siyabafuna amadoda la angene endlini yakho. Ibubube obasobuseSodoma. uNkulunkulu emuseni wakhe wathi hayi ake ngihlanze leli lizwe. uNkulunkulu emuseni wakhe uzawubhubhisa wona lo umhlaba ngoba izinto bathandekayo azikuhlala zinje. Umhlaba lo ubuhlungu
kade sikhamba sigqoka izayeke kumele kufike lapho kunjani bakithi okuphela khona emuseni wakhe akuyikuhlala kunje luthando lona lolu ayabe luvela. Kodwa inhliziyo kaAbraham yesabeka yithi wayefisa ukuthi ngabantu bayasinda abalise amanani azayifika kubani kutheni wabaswela bonke bona labo. Kanti thina singaba nomoya onjalo njani ikakhulu njana sesisakhuluma ngama-efforts asondelayo. Elami lokugcina ngelokuthi uJesu kathesi usendaweni engcwele esendaweni engcwele uyasincengela ukuthi isono kumele sisuswe kithi ngokwamukela uJesu la ngokuphila kwentando yakhe. So into uThixo afuna ukuzoyibhubhisa yisono asomuntu asonjongamlimi ukubhubhisa umuntu kodwa umuntu oyalileyo lesono sakhe sayala simnamathele uzakutsha lapho sokubhujiswa isono le. So kuyabe kuluthando lukaThixo ukuthi angathathi umuntu onamathelwe yisono amusezulwini ngoba izulu liyafika libe yithotsha. So kuqakathekile ukuthi simemezele ngothando lukaThixo kathi. Bese sizwa lakho ukucina bese sikhulekele. Sihlobo esithandekayo asibe ndokukholwa kukaAbraham. Simethembe. Kuthiwa into eyisenzakala eSodoma uJesu zathi njengamhleni kaLothi uza kuba njalo insuku zokugcina. Khona lokho kwakusenzakala eSodoma. Kuthiwa it was kwakunormal nje kuphela latshona ilanga bengakwazi ingilo lili elifana nayo kodwa uJesu wayesefikile ukuthi azokwahlulela kuzaba njalo lasekugcineni. Sihlobo esithandekayo asiphaphameni sibe nilokholo lukaAbraham sifundeni ukuncengela abanye abantu sicabangele abanye abantu ukuthi basindiswe baphephe osindisayo vele ukhona ingalo zakhe zivuliwe ufuna ukuthi sisindiswe simethembe singamthandabuzi izikhathi zonke. Siyabonga. Uqhakathekile uncengela abanye abantu ngokubakhulekela. Sengathi ezimulini abantu abethu abahlehlele emuva izihlobo labazalwane sibase enkosini ngomthandazo nothi kubakhulekela kuphela lokubafinyelela ngazo zonke indlela esingabafinyelela ngazo. Abanye balahlekile badinga usekelo lwethu ngempahla lokudla lezinto eziningi ezijiyeneyo. Sengathi singahlola indingeko zabo bese sincedisa lapho singancedisa khona. Amen. Siyabonga asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini siyabonga ngomusa lothando lwakho ngesifundo esibe laso. Sinxusa ubukhona bakho ezimpilweni zethu ukuze sibambelele kulesi sithembiso somusa kulesi sithembiso sothando. Sengathi ungaba lathi ezindaweni ezijiyeneyo ukubana sibe namandla okuncengela abanye abantu ukubana sibe lamandla okukuveza njengenkosi ephakemeyo ubusubusisa iZimbabwe ubusise izigaba lapho esiphila khona ukubana nxa sokuphelelisiwe konke sisindiswe sibe khona embusweni wakho zayo masinyane. Oba lathi ngazo zonke izikhathi siyakhuleka sethembe egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen.